životinja odmah s kraja, dakle gura, s kraja, ne možemo odmah prvo, s kraja. Dobro, ne moraš, ne. Ovoga svijeta, svoje vlade. Teško je to. Nisu to lahki udarci. Ali kao što rekao i naš poslanik Muhammed alejhi selatu vesselam kao naš primjer i uzor, ispraćao je svoje vlade sa ovoga svijeta. Ovoga svijeta, svoje vlade. Teško je to. Nisu to lahki udarci. Ali kao što rekao i naš poslanik Muhammed alejhi selatu vesselam kao naš primjer i uzor, ispraćao je svoje vlade sa ovoga svijeta. Mi njemu halaliti. Hoćemo li mu halaliti? Hoćemo li mu halaliti? Halal olsun pred njegovu dušu ridali Allahi ta'ala al-Fatiha. Ja ću vas zamoliti samo još jedno. Vidite ovamo, ako Boga sad kad slanjamo se nalazi, dakle gdje je ne znam. Vodite računa, ne možemo svi gore, dakle vodite računa da samo imamo malo reda. Dakle, tabut kad prođe gore, nećemo moći svi gore, ili ako već ima sa gornje strane prođite, je prostor gdje nema bezarluka. Morate voditi računa da ne stajete na postojeći mezarovin šalom. Mi ćemo Ajmo sada bismilletom tu zemlju. Ova sada samo makti da možda zemlju čekati. Samo da zemlju لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hoćemo li mi njemu halaliti? Hoćemo li mu halaliti? Hoćemo li halaliti? Halal olsun ridali Allahi ta'ala al-Fatiha.